ikhiphela izimali lenkomo zakhamba. Omunye uyala ukusubmita komunye wakhe entweni luba bayikhiphela imali eyiyo etshengisa umehluko phakathi kwababili ekhaya. One came nge-love ticket, the other one spent bringing someone else. Then ubususiyafica into ebuhlungu kukho lokho. Siyalala sihlukuluzana endlini. Ungafuna ukuperforma lawe the way osuyibone ku modern life. The first question is ubone kobani khonokho. You are again imprisoned in your own bedroom. And then my major question is, ikhulumende yonke kuze kuzofika kini lamapholisa, kuze kuzofika kubomukethu abafazi bethu, kulama protection units for those groups omama labantwana. Yes, but obaba we have no office to support us. Even when a police angabuya nhlukuluzane nonkosikazi, I've witnessed it and I have evidence. Umpolisa ubophubuso nxa ebuza ubaba. Uthi wena ubumtshayelana umama. Nxa ekhangela umama uyancibilika. Obaba, we are already condemned. La nxa ngisemzini wami ngiyakwazi ukuthi umama lo angazi onenzeni. Ngingafuna ukusebenzisa muscle power. Mina yimi embotshwayo. Omunye nje undoda okwabotshwa nxa limbuza ipolisa lithi khathi wena baba ubusoleni kumama omuhle kangaka uzumtshaya umfaka iscratch abona usumenze waba mubi. Already indlela sengiyibonile ukuthi obaba yikho kubulawa imbuzi ezinduna lenkomo ezinduna lamaqude machongwe for Christmas. It's just because to be male is another offense on this planet. So iqiniso likhona nxa kungenza amapholisa sibekeleni lathi lenience sizuzi office support ubaba ukuthi lami ngingakhuluma ukuthi umama ungiabuse like this ngizwe ukuthi lami improtected. But we are accused all the time of